Amataraja inata soribara suaksonima hita manang hamu saduhuna nahuda kami ima di parsari matuaun ni natuatuai opus soniaduri di bagasa sedario takas tabere ngakamanga kailang nungabe takas supatu pahami martongani alaman natuatuai opus soniadurio abdorang sedapatupa acara perjolo hudao kami sama terti acara si ulah honota di bagasan sedario na perjolo upasat kami matu pamuda di huria songan mabuka ulah 210 sadar ayat sadar. Dihoro aku sai ihutono kuho sai ihutono kuho Yesus ko dihoro aku sai ihutono kuho Atan dibata edung nomor pidutulu ayat 26 sono mahatan dibata mertua mama nangise na hombang kanutun adoni Jehovah sadik naik ujaha mertua mama nangise na hombang kulumutun adoni Jehovah ido sahana atong mertua ma Jolman opege jalan opeo atani di bata. Amin. Takasana marawat matanya kita. Ali di bata amanami para seluruhan seluruh. Menjadi sopehannya dari Tuhan. Lima memang ulau tubuh nami hati tenang. Jalan memahudek kami. Dan dua nahu kolong mewah pertolongan halangan. Asal bahwa di Tuhan lawan jom-jom tiga donani patungan hari asa kadau muda berhubna nasa karsa hitung nang berkarsa rapi kali Tuhan kita diberi laporan dari hasil Tuhan mengilu hari Tuhan kamu asal yang membuat Tuhan akka hari baso guru paite baru-baru sebagai bakteri nanti dua nama Tuhan bisa dibuka atau jangan dibuat hari hasil betul bila saat las model yang ada model itu bela Tuhan jaka udah kan dibuat hari hasil betul namanya masalah sahat dobe kau mana mari dijarut perjalanan asa dipas nasi sahat sudah no atau dibilang tak kena beri dobe kau mana mari dibuat hari hasil betul no asa tetap lesi dan jaga kesan nasi roha di bagasan kait asas baru-baru makin dari dua nahu lawan lewat baik dia saudara kami lebih anak besar ini. Ada Tuhan tetap bagi doa gitu ada kamu. Jariawan dari Daudi hari makan apa pasal pasal. Asa Tuhan dia jangan mulia Tuhan. Hari natiu asa tunggu iman dan mudah di bagasan las roha dan natiu sedubna tuak sering mari Tuhan yang kedua pengalasan kami. Jubulu hanya di Tuhan kurasi sekali terlalu asa tadi pagi asalatan di pasu-pasu maka niat hanya pada juga Tuhan anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami asini rohani Tuhan Yesus don tolong di rohani amat dari masalah don persaulan itu diperbaiki jemaah nama Tuhan kita dan roh disalin dari kita amin. Perjuru tarukun melatih matu Tuhan ta'ala tertungdur yang di TV Pason 129 Gui hita marhai pasu dobe lau baru-baru pakai di guru lenamion. Jadi Ari nauri ari ninggaron
Oma ari perpuri ima pasato tama anon lekon dengan perpastok kinani. Dalam berhidayah dia hamura selalu na paparan na naki hamura selalu na di akalay namin disoror kami hula-hula muna si sabu tu tulay namin asa marhide hulu sabu na nek si pasaton namin macay gomos do kami martangiang pramata bata asa di pulian gilay namin perjuno diliang bari hamura sa di roha na manging puse diak ka ragam di pasu-pasu ima tangiang na naik si pagilon namin tahong muna alagulang do be paparan ni leko na suharuga birube akaburuna di akka hahurangan dia kebergulu pe tutup matuhata na manampuri tahong muna di burian ni lekon iya madu terlebih ma di bahasa tikyo komos say martangiang asa tu sada na rohang muna manasung dia benon di bertua ni lekon tua kali bersobot ulang arkude hami akka nahurang di hamuna dalam berhidayah tutup do bulan nabi terkasut do bulan nabi asa tutup marti utamuna dia kapasu-pasu dia kana dilihat dia kedua-dua terlebih ma dia kehulu-hulu muna unak koran ngabigi hamuna unak koran nasongoni gibigi hamuna las keluar sa kiri masuk sa kanan ikutung do parrohon muna asa berhidayah teruli hamuna di kapasu-pasu dalam dipuri nilai kopuse bigon nabi mamuse barita muna berita gabi berita horas barita mas liroha ino sada kibanggan naga kulo lamuna molorun den kekamura museni buri nilekon masibang gahan jadi marhite ima anu ke huta pe hagi musi dia ka pasu-pasu to ana di lusa putok maju pasar kami akalai dia muna paparan nilekon terluboy bari hoito molotuk pe songorun na tapatu kahami ima ulus sabut ulus na gejangon unang berkamuna ala ni nilaina alai agak pemula ma na perhitian nabi do manangi kamuna asa tu gabina hamuna salud na sa tabba di hakkar gab di pas-pasu hamuna asa to gajang ma berita gabi gajang ma berita horas di hamuna di pulien di lekon oke dimulai nuai nungaw pasahan tabi be ulus sabu tuh koma ulus perpuri nalao siap kami udah bama korasi ma sahalat tuh ke pokoramon asal dia tuh kemudian ngaron lam tabba pasu-pasu di kuliah bu jadi berhenti mana pilgawi mana budi kahoras ma tuh sulina pokoramon jadi sorsorakku masawan hata di dapur udah mendokot asabit taman narugeris tuh pupun nasumorok di dulu di berdua di burian nelekon di hauna selalu pokoramon horas gawi mahamu tuban anak geris jalan tuban bor torok dengan muna me satu sar matua asa balitang menabagawi tuban dakus taruan hari muna magawi salut na diburi na diburukon asal mahamu mas beluluan asa satu na sulu satu batian nungo pasatami ulus satu nelekon dihamu na salut na paparana saat mahamu horas jalan gawian masa umur beom itu aku pamilat kanian sa ulana sa kami udah tahu pasal itu dua satu dua atau pegang tunggu dua ini dua timbuk per mereka berpakat di terminal dua tambah dua mati itu jadi mati itu orang sana bukan orang anggo mudun kumatar lambo rusa anggo sia numurnya anggo sia semangatna sembok rumah itu tinggal guna nelayo kita alaya tabono Tuhan itu harawan dua dan support tangan itu hakta mangare pun gugu turun kaji rason dua itu hakta karena medison di saat pematomamu dua langsung rohak jadi pasatani ulos sampai dorong mangkogom nauli mangkogom naringkan saat mah kue itu kamu saluhna maksudnya nami makira masih ada maju sana dorong di naguau las neroha di purian nilai namion iku itu hak sama di kamu las neroha sama lima itu kalau maka kira nami deh
ulos sampai buon di kotoku do jusudina naka minoparna sahat maluhamu agabion hamoraon dohot akipason amat taraja inang suri pada usaha ukay majo secara singkat undur ngolu ni damang nami nang sormat won dia opung nami ima namarkuar opu halakson nagaban mangalap boru ma ima boru rajai boru kasoit sian apartala jala di basa-basa Tuhan do ima obat bawa dolu boru ia bapa siakangan ima opu Marcel nagaban ia si nomor 2 ima opus Sonia Doli naban na taba aru-aru ibagasat ityo ia bapa si nomor 3 ima opu Ayu naban ia bapa si nomor 4 ima Amanoel naban ia na boruna mi siakangan ima opu Lauren Sigalingling ia na nami si nomor 2 ima Amalinca Jaba ia na nami si nomor 3 ima Amaros Mauli si Regal ia damang namion tuhu tanggal 26 Juni 1950 sia jala dung magorang damang namion marhaso hotamma tu dainang nami boru ni rajai boru tasoi sial lupallo jala di basa-basahon bebataro 2 bawa dolu boru ia anak siakangan ni damangon ima ausat diri Amazonia mangalak boru ni rajai boru tumorang sian sikampa jala di basa-basahon dibataro di hami 2 bawa dolu boru ia anak si nomor 2 manang siap puran ima amani barain naban mangalap boru ni rajai boru sinaga siap-siaptar jala di basa-basahon dibatado dinasida sada danak bawa ia iboto nami siakangan marhamuli amma tu anak ni amang boru nami ima marga siburian sian medan jala di basa-basahon dibatado dinasida sada bawa sada boru ia iboto tu si nomor 2 marhamuliam matu anaknya mang boru nami ima marga si hobi sian sosor mual jala di basa-basa hobi bataru di nasida sada danak bawa ia iboto nami si nomor 3 marhamuliam ma tu anaknya mang boru nami ima marga si majuktak sian ujung batu jala dang adung dope danak dinasida jadi tumuma sure peparang ni damang namion ima anak parumain ela or pahoppu sian anak pahoppu siap boru sude gurangna sapur sia halak ia daming namion marujung ngoluma ima di hari Selasa tanggal 16 November 2021 jala marumur madamang huhaholongi hamion ono 22 tahun amang raja inang sori pada mangido mahami tuhamu saluhutna asa dipurian ni damang nami naung marujung ngolon asa dibuan hamu hami ikang yang munatu amat tadi bata asa anggia dilehon didainang nami sigajam umur dohot hahi pason yang danak namek met asa dilehon hahi pason
Yak kana marsitola dobe asa di leon habis taran nang habis uko. Di pangabahan ningolu wakana di pangaratuan dohot di huta jala terlumo bima iboto nami siap bulan asa di lehon agabeon marhite situbuhon nyanak dohot situbuhon ni boru tujuluan niareo jala molodung arong utang manang sigir di damang nahu na kaha wolongeon iki nguluna radedo hami manggaram do madalosa jala somoni majo secara singkat udahahon hami jujur ngoluni damangon dohot gurang pasat hami maulihati kita salutna ora Tapa, bulan-bulan. Kaco di hami kota bulan-bulan. Berfaruq sama-sama. Mahami para pungai basolani berhidayah hami mangirut ke bata kanyang nami lo pasangan nyot di tengah rumisma to punda somorok di dalam ngapur batua anak pes sama rilis di pari basolani baru rilis dengan nama sal batua kenari yang melihat hami kana nabi kay mamang na partisi asalnya dari pagabiado para sa kata mga bedang
kata namin hotang yang namin sa iso luma sa tumatian luma sa tulito kami nahangon sa horas namin sa galian basta tayo sa protokol oh malari upo amang parang bersih ano kasi kopot na sa amin nahangon bama kasarani gaspuru mo tsiki pada bang ma muna sa road na sa sunod tanong bumima niya muna sa road na magparang ni mga guru namin upwanason isotong yung kami diha muna ang kailailong ka iba to so diha muna surina diha kapagpo namin ima tinalaman buwan ulos diha muna marhite di ba marbuwan di kailay namin yun jadi mula uluson tak nalagabi on mga lipaso-paso alay ito haptaro ng mga lipaso-paso Jelo tu ada apa takut talon asal arum tu berhiti nami lama bertahun muna dalam di pasu-pasu jadi berhiti iba mulu tu pesorian noan so dia bertipis di uluson ulang tipis no berkamuna alai pakorhon nama berkamuna asal peringgan selalu nahamuna masih di kulian di lekuna di bola bersingulon jadi berhiti iba di hamuna selalu na so akahatan ni nafasatan nakaringan tok do ulahan nami asa marhite di kulian di lekon dia muna selalu na paparang na dia kana orang gabi tontong manila di batah gabi on dia kana hurang de bede kaparugulan tontong manila pas-pas tuan tadi kapar perunguluan itu bedi batah manang dia ka apa baga na lomak dia muna na tinggal di hutan nang dia ka pangaraptuan jalan tontong man orang kulur to itu asa tontong matangnya ko itu tuan tanah pati gebesai asa di batah gugu lama mimpi suri na paparang mon alana nungau be tumpuk di narian itu hatta ini kokora rama mimpi surina ka ema ka pagpabinoy law ka satu dulu suwon jadi asrari hamuna asa ujal hami godang law ka satu dulu suwon jadi misal mari hamuna amang permusi asa pasatagi ulusun lamang ulus ibadan mangulus top dini yak ka pagparan nilekon asa padubuha umarisi padubuha umar godang kula godang sombang sisi godang lamang ulus
nego moto hami udah nami taruh tuh hami ya nak kau malu 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 udah kamu mama kau kasih betul. nang di papay ng mura. Jalahan di takoro namin do. Di tingulo niya mangboro. Nahupupos samyo. Masay sana ko kami. Ak kahula-hula. Lastonggo. Mula kami ni bagai sa tikyo. Parpue ni tanginya. Pasu-pasu di debata. Masay sompa. Jala nang di papay na. Kami tulang ni bere namyo. Nahupupos samyo. Masay las dorohan namin. Tangian namin to amat na matua debata. Di dunia ni amang boru namyo. Dukta pataru pinganan pada dia na pasatok kirani.
Maninggalon tua, maninggalon pasu-pasu ma. Jala di tempat de batama. Yakka ragam di pasu-pasu. Jala si kacang umur tuak katik kinengro di pemparan ni ibu tonami magulagi. Lumobi ma dia mangboro namyo. Amang borurung atong masetakas di kamuna parpue ni pikiran muna dohot tangyang muna dohot sopa muna. Dito nga ni bagas nami pe totong matangya koron nami tuak katik kinang mago. Jala di parbisuki Tuhan, dilihat di mata amadus di roha di hamura. Asa lam tutup kalama, dilihat anak kali pangarap Tuhan, yak kacur-cur yak kapasarian, yak kana madera di pihak kasidadanana, tentang mari pasu-pasu Tuhan. Jala di dapur rami, opus dunia boru, dilihat di mata ama, tutik kita nengro becak di umur. Angdi ini dapur rami, oh, dapur sekarang ini dapur, dah. Toma di tempat batahi pas mau nampuru di dia pe dengan ambulan jadi mas saya mau lihat mah dunga tungkas teras sungguhan nami kok di sini tuh di pasu-pasu Tuhan tama di pakai nampuna jala doron nami mah songon upas aja putas jujur dulu asa sahak masuk di sahak waktu matian dunga sahak di pasah kamu songon sok pamuna lasurohan nami sahak mah saluhuna abuna sahak sultan lumobi mah peparan di optuhan acot horas jalan kami asa kaidamang ma hasahatan do studio Tuhan ni awak koronami okusonia doli dan jumolo berjumului di jalan di tengah nabi durang tasadarion di bertuaut ni awak koronami dua kami do di jalan di tengah nabi kamat taribaka marjite ulos sidorok rabu ulos panyari yang nabi kamat taribaka asar itu kos dewata di hamuna gara-gara pas-pasun nama baru hamun sunang lumobi ma di pasu-pasu pada ngode takas do kita do kami nak kadeng di lewat hidup siklat di wang nami mula tungarong do pe pinokor ni wang borungku nabi tuan anak dua borong saya di bulu di batama itu seorang bayi di bidang ada takas malas biroh hika tuak katik kereng roh dihamuna wang boru nami pinopar nang borungku na di berapa sogit nang ditaro pangarap tuak ke asarabot masong atas kedua ia dudorok kamu nabotan na pegangan lobak dudoruak kamu takas kabotan air natio tuak katik kereng roh sah atas nauluak kamu pinopar na wang borungku lumowi di hamuna anaknya wang borungku dohot di boru nabi takas bolsong kami kung tidak kami do molonyon awang borungkon opusyon ni dolyon dangarong nahurang disangap na pe dihormat na pe ang karamar gula-gula takas din sa tekong nami nas irugaptong o dolorong nami tuhamuna yan ako niyang borungkon dirugamu tidak na lumobi na ang karamar doon tubo margula-gula pe ikot dirong mo na rin ang takas pasahabat ini batang pasu-pasu naik tuaka ulos pada hari itu yang aku nami baik matolo kota kabupaten sih
hula-hula namin. At kamu, huwag na nakapagtuloy. Tuan ada songon poros di Bastan asal Lapota nasoluba di hata tontok ngot kamu di tona di naro kamu mana pahami sangat pahami di bek kamu na gula muna berkata soit hari itu tuang baru tekas bahaya bertanya tu debata tuang katik kena nengro dilihat debata di kamu na berhitir regam di bas basuna gawena niula di balian sinur nak kampamona nang di hutabe ada songon kata setuju orang kami ada situ pasti kopa kulang pengarahuna tuang katik kena nengro pas mengambil awat jalo tugas dana mah pas masuk Tuhan bersikat na binasa muna tu kami hula muna gimana bro kami lo pasti kopong lo jadi abang permusik nami ala nung kasih kop acara nami hula berkasoi
Pedamang ba asangata tuhod setujuin. Di kamu raja di pangurun nami marga silaban. Di son mga cok kami hula-hula na poso. Marang pangurian ni yanakon ni apalalay nami yon. Nababa. Ima si tumorang na siya si kampak. Rapdo tami ima sinaga na siya si poldes tumatang siyanta. Kami hula-hula muna na poso sila pasunod do kami. Jalan takas do asing dolok asing duhuk na asing luwat asing do ng agkaparadaton na. Jalan takas do moto kami iya laikon na burjuan opuk sonia do diyon. Paradat jala si boto uhuk. Kami pihak kaula-ula na si tumorang rapdo imasinaga si boto adat si boto uhuk do. Anani do si dono namin di hamuna akka pangurun nami marga nababan terlebih di hamu akka bere nami bere bawa rapdo bere borua pinoperni opursonia sotun gabi adong diari masogot gabi sumut di hamuna tuhami akka hula-hula muna na poso ima hula-hula situ morak rapdo sinaga molo hami masakat do hami sarupa do holong nami tuak kahela nami namaramarangni semoni nang tuak kabere nami bere borua dos do holong nami alai akan namasa paradaton namasa di umbahas mga tertentu ino si holong ku tuak kabereku papa si Sonia nang akabereku na siya meda rado na si Kalimantan so tunggabi moru holong muna tuhami akka tulang muna si tumorang rapdo sinar. Oh, kamay tulang. Osdo rohana. Ananiro. Ela rapdo morudo tamuna kaberiku. Molo petum sedario pui rohau. Nada ujorok siatar. Tumaru jumlah kodang rohami apala batulo. Narbuabe no maabaka lekku so ni manang akabere kwete balik teng mabagabe tumodal stadoan ari ni hamu kana maramarang gido mariboto do gabe molo takkasamu marsi paulo loan ibotokku opursonia pun sabar maho ito martangiak ko nasa diperbugui ko nalaw mengaturkon mermudumudut akabere kot bere bawa rapdo bere borua ima sidorok kusir au diri ima ulam sinaga ima opung prayer nang pasaton holong nami mahami tupar kelman nami ima nababan alanido amang pada nami kami nasiap tiburado sa pasal kami holong nami baik angar-angar dari kenapa oleh mana hopar kita asetorare kita hopar mata dulu.
hula-hula kau. Dinarawamu masoba tu arupan nami ima hula-hula bisitu morak rabda sinaga lapit do tangak muna marite-hite akarin situ suara na tinopa di pamareta asa doron nami bangun do nama hanto duduk do nama robian hor semami macalo na soba muna marite-hite lapit di tangak muna say amat tadi batama manggoki angka pasupasuna garas masata patuba angka ada di pasar batuan di lekor asyik marani itu angka sangka tu paggabian sama tu pangurasa wow suni habi pak kalau awat tu binatu panuhatan panjang masih tujuh los kalau waktu asa kemudian tema mau untuk semua ini penong nomor satari siya dus nirohata mahidian nami di matangnya to matali bata asa dia de bata
na pinangido ni Rohanami dumugi di nagkayanak ko na no. Amang pabus. Napola di dia toke asa mo. Amang pabus kami. Asa ko pasanganyo dalan di tanyang kami. Baik damang ma kodang asa sa akay. Oh, Inter Roma. Inter Roma. Kita manangalat sa Sulawesi. Magdapotok kamu pasangapon perdongdongmu menikniu manobahamona molutuk sama dia gandang rata nami di arah nami tumporat tangan nami nasoka pero akatulang nagtulang nami las dala uli marohamuna sonima amaliata nami oke wak permusing kami asaroso kami mendapotok menikniu hula-hula nanti saluhna baik naman nau bertusi.
kaya penai jumlah doa nami juga ada kaitan kalau tahu nah dari dia yang guru yang datang ini mana orang nami itu ini di Papua ni orang nami aku itu dia itu dia na totong do mani do hami dia muka do lagi kalau orang ada dia kuat satu dia mu kaitan dan dulu teng yang dua akan ada dua itu nama burung akan nama itu jadi itu kepakawan dong alam jauh untuk itu saya dapat apa penyanyi totong lo mang itu hami itu buat kain dia buta lo data itu tuh jadi bang ada apa kalau dulu nanti bu tujuan ni kau kata tu orang bulu kita pada kata laku nang titik kita mau terjadi kalau nang itu dua tadi aku suka lu nak satu tu saya nak buat maju tu dia mau kadiu nak buat amal asal apa tu apa kata itu kita itu tu dalam itu semua dia muda berada di tu akan lo ada video di pada itu dia muda lu kaya pernah nak kawani nama kata laku tak maju tu pada dia nak apa dia usaha nak pun mana Kinamot akan kalau coba mula akan kinaman kotoke dari itu sorry ke namun pada kami lain karena nauli dua pakai rokok kami olah non mani dua mu tongon rekanya mu ada tahu ada tuh nak kinaman kotoke tu bawa muna ada kalau dulu kotong nama kapal padu terkagilo tertuaka kamu mobil dan pada tu kami ulah muna tua mai nak kami terbuat sama tu nak ucap ini ya muda runa ini kan kalau naik tong atas itu ada orang kami cuma ada patokan muda ya muda runa orang dia itu ini itu ni orang orang itu dia cuma dia anak tangga dogo kan tua di rumah ini kan rumah dibuat yang ditopo rumah kali orang yang terbiasa amok kan foto kali itu di nama sama orang bos mau taruh dan dari orang patogi dokter ini mana bukan aswa dari itu bagaimana satu betul itu dia memang betul dia taruh tak mau taruh buat cara kalian itu Noai nak upah foto pengapun kamu kalau kamu mau pengapun ini naik tulang tunduk main bina tabu tulang naik bina tabu jadi cuak ini mah padu nak bina tak dia kalau tua tu sampai kau lalu cuak ini akan yang tak guna apa pun mulai makan jauh itu bama di hari atas itu belum ban Binawa kio binatang mata, bama di hari kio nak baru masuk hata-hata.